اوین جیانه جیان به اوین نابید و اوین تمام برای واژیه تندوتیجیه اوین ظلمه ناس ناکد اوین کربه ناس ناکد د فیلم مدام من حاول نداید تنه اوین بیتیان تنه جن بیتله دجیانه دا جن گرینگه دهیت چیرو که دا و دجیانه مدا اوینی زور زور گرینگه ام بخوازین نخوازین یعنی تو نکاری جوی درباز بیچکو او جیانه ام چونکو خودی که جیانه نه رنگ جیانه نه استران و چیرو که کردواری همین تم اوینی تدایا وی هفته میوان برنامه ما ویان مایه لروجلاتا ناوین کو سینماگری به تمامی دبن دستلاتاریا میران ده ویان مایی به فیلم خو لهمبر وی دستلاتاریا پدرشاهی سری هلدایه جخوجنین کرد لروجلاتا ناوین دناوی شر و قیامتی ده دستی خو باویجن چیکاری سرکفتنین به هم پادرتخن میدانی ویان مایی جی دواره سینمای ده لهمبر پرگالا میران به فیلم خوین سرکفتی دست تکوشینه کرد و بسر دجی وک دامزرانه را فستیوالا نافدولتی آدهو که ناوی خواه وک پیشنگ ده دفتر دیروکا سینمای کردی ده قید کرد. ویان مایی به فیلم خوین سرکفتی فیزه ده جنه کرد که دواره سینمای ده دنگی و بلندتر ببه. لو ماجی جرد بیجن مته. ملگل ویان مایی لسر مسئله جناند سینمای ده پرسگریکین سینمای کردی و فیلمین وی های پیوینه که گرنگ پیکانی. جیان خو زحمته و تو پنابر بی هری زحمته تو الولات خوانه بی هری زحمته تو الولات خوا بندست بی هری زحمته و اگر تو جن بی گلک زحمته اما اگر تو کرد بی چجورا آسان نبوه هر دم زحمته جبرنده متقولي از كردم از جنم و پنابرم دم سوده دی سینما جی وصا یعنی سینما بخو کاره که زحمته بو هر کسی زحمته و تایبت بو جن جنزیزی جه خوات نافدانا ببینید و الولات ما جخوا بو جن جان زحمته ادی تو کار هی زحمت بکیجی و پشت اینگه شکلیه هی یعنی نیاتی هر دم نیاتیا قربانی لازمن نیاتی هر دم جبر کو دورو بر جنیاتیا دترسن حج گهورینا ناکن حج نیاتیا ناکن جبروی تو چت شکل نی بکی نوجوا که تو همبری گلک دجاتیا دراستی جبروی از بیجم و از بارکم هر کس زانیتن کاری که زحمت بو مدست بکری اما به من وکی کس زحمتاوی هندی مازن بید وکی عشقاوی مازن نینه و نخوشی نوی هندی گلک بن وکی خوشی نوی مازن نو گلک نینن راستی یعنی دوی جیانی دا پشتی اجدر و والاتی و گریم کردستانه و مدست کار سینمایی کری من خونک هبو گلک جارم باور ند کر که او خونه دبیت راستی لی روز بروجه بونه راستی و بونه راستی و بونه راستی الویدری لو از خوازم با هر کسی بیجم پای خونه خو هرن پای خونه جوان هرن تسلیم نبن هینه سر کردن ویان مایی هید زاروکتیا خوده چیروک و چیوانوکن دی و باوی خواه دی بیروریا خوده بدیمن اند خملان دیه و دست چکرنا فیلمان کریه. اف چیروک نشانی ویددن که مرو فیلمان تماشا نکیجی دکاری فیلمکی چکه. لی اساس دست بیکا سینماگریاوی جبووی بیارک تراژیکه و دوی جواتا فیودال ده تشتین وسا گرک جاران تین دیتن.
سینما ندیت بو من تلفزیون جی ندیت بو دسری خدا او چیروکه متکرنا فیلم دما برای من جباجر جاره که زوری بحث سینمایی کرد اکجار بو من او فیلم آسانتر بون دسری خدا از چیکم وان چیروکت بو متهاتن گوتن چیروکا مموزین یک جوان بو جاره که هندی من بحث سینمای جیکر و من از پرسیم سینما چاوانینه بابا من گوته ده خوشگاه بخرابه به یا گوتی بابل دهو که سینما هیا ل تنه مرد چنه گو به موصل ولوی دره چوم یکم فیلم من دید فیلمه که هندی بو و نویسیناوی جر نویساوی عربی بو من عربی نزانی برایم عربی زانی جمرا ترجمه دکر و پشتی وی فیلمی من سر خدا هر دم او چیروکه کرنا استران تینا گوتن دلالو همی وصفه او ما بخواد کرنا فیلم ما به تتنال خودندگی تستخبي تشد بيجي ها هما تشتكي از حس كان بيجم دما الولات السويدي بوم من گریدای ما مستایی بوم و خواندن جیل سردرون زاروکا دو سالا که چین کرده هات نکشتن بنامه ناموسه اجوالات سوید اینا دو که کشت و ماس مدیا سوید همو بحثی وکر پیله نوی پیله بو 19 سالی بو بنامه ناموسه هات کشتن و فاطمه کرده باکور بو و سوید بابه کشت ول من کرکو از دفجوی خواندنا سر درون زاروکا بردم و کار خواه ما مستایی بردم و بچم فیلم سازی بخوینم و جبو تلفزیون بخوینم یعنی رادیو تیوی و تشی وسطا بو از وگرم مالات خواه بشم تشتکی چیکم کو تأثیر بکد ما بس تا من بهرا پتر خواندن سروی وان مجارا و چیکرنا چیروکا اوه بو کو از گرکه تشتکی بکم هم بری و ظلما هم بر جواکا من همیه تیتا کرن و از بدیتنا من یعنی نتنیجن قربانا و جهالته میرجی زاروجی خواه گلو دارو برو گیاجی دبنا قربانی جهالته نزانینه جبرنده وکی برپرسیاریک وکی مسئولیت برپرسیاری مروفد بینید هم بر جواکا خواه گره که مروفد شکی بکت و بدیتنا من نزیکترین ره دما بگی یا مجی مروفان گورانکاریه بکی او جهونره و جهونری جی سینمایه سینما خوادی که گلانه خوادی که جیانه گره که تو هر تشتی تدا بهتای برچاف کرن یعنی ویان مایل اروپای دواره سینمای ده دبی خودی تجربه که مزن و پشتی فگر جی دخوازه و تجربه اخوه ده خدمت سینمای کردی ده بکار بینه. به ویم بسته تولی کومک پچوک سینما گران دبی کو تید درهنرین وک حسن مسعود عارف جی هه. اف کومکا کو جبو گشدانا دهاتوی سینمای کردی حول ده دمکا کرد خباتین گریگ پکتینه. دما از هشتا نهات بوم من هندک کارن حسن دیت بون هندک کار بوزاروکا دکرن تلویزیون کا ساتلایت دا دیارد بو از من خواست راستی جی از بمدهو که جبوانا هاری کار بم یعنی استاتویا که چیکین بنگه کی چیکین تشکی چیکین کو اف مروال هردو کوم ببن و ببنا فیلم ساز وقتی از هات مدهو که برای خود گلک پرتوبالاوه و چه يعني جهة كي وصلينا أبناء اللي إكودو ببينن من برياردة كو از ريفابريا هنر السينما تشيكم وأبناء هميلة كون ببنو هفدو ببينو آري كاربون دم از چوما هفليري جلك بترجل صالحكي از هات موچوم نابينا هفليري ودهو كده ومن هول دا ايكو دهو كي ايكو فيلما وكاري وصفا راضي بكم ورن دا بيك و كاركي بكين ورن دا بيك و جهكي بينين جلك خدا باش دمام او تشيكر یو هندکا دیمایی گوتن گره که مروفکی فیلم ساز بیتن الویجی مگو اوکی از فیلم جی چه دیگم هرچی رو کامن هی از دست بگم کرتا فیلم چه که و کرتا فیلم چه بو و شو فیستیوالا مگو بوش الباجر خا فیستیوالا نکین هندکی غریب بو هندکا بشتینگی ام او ریوبری سر وزارت چانده و وزارت چانده گوتی ما دهو که بود چیا فیلم فیستیوال بتاکین باجرک بچو که گره که ام حولی بکن مگو دم ام الویدر بکین جاره گلک دجبون ام چوما هندک رستوران گواز چوما هندک جن
یک رکلام دیکن از شما هندک جهان حتی هتل من گوتن ورن بکوینه دیرو کدا ورن ادگل هف بکوینه دیرو کدا یکم فیلم فستیوال وی باجری چیکین و گلک هبون پیش وهاتن و امشاین یکمین فیلم فستیوال دو که چیکین فیلم سازین کرد اروپا بینین شاپاچ کردستان جی بینین فیلم کردی نشاب دین و هدی او کاری مازند بید از گلک پیش آنازم ویان مایی پیشی چار کرت فیلمین کردی دکشه مرن و ناموس دیدارک بیجیان کەڤۆکا سپی و کەچا کوردان پشتی وێژی فیلما خۆیان مەتراژ درێژ بناوێت دۆست تەمام دکێ هۆزانێ کوردێ ناودار دیار دەرسم ژی divê فیلمê de akterê sereke مرگ و ناموس من دست پێ کردبوو ئەو gelek کوشتنا ژنا زێدە ببوو ناوێ ناموسێ ئەو هەما هەندێک کامیراوانê me vêrê û hevlêrê bû û montaj û ew em lê kom bûn me çê kir hema filmek û kiça Kurda hindekî dawiyê yê hatî dîmahiya hemî filmaya ez bêjim mijarowê gelek taybet e ji ber ku min viya kiça Kurda nîşa bidem kiça Kurda şerê hebûnê diket kiça Kurda bûye sumbulek bû hemû cîhanê û kiça Kurda jî yani şehîd dibî tête kuştin ji bo dûza xwe bû hebûna xwe bû milletê xwe û bû mirovayetiyê û kiça Kurda ya tête kuştin sera ku bûya xek pûrê xwe daye sera ku mobaylek heye sera ku evînek heye tête kuştin ji bendê min viya her dûka bidem berik û diyar kem em jin em şên vê jî bikin yani film jî çêkin ne tinêl ser jinê em ji ber hindê min got bîna qeredaxî min got tu montaj zanî tu kamîra zanî were nivêsîn bila jinê bît ez ê nivêsim û derhênan jin û kamîra montaj jî jin û navê jî bila kiça Kurda bît ew filmê kiça Kurda ye wisa bi dilê min e gelek yani nameya wê pir kurt e ama pir manaya watedar e gelek watedar e Dibaba birê min kuşin. Çawa? Katavekî bixwe. Di fermiyetê de sêyem bê jî îsal cara şeşanek û Festîwala Navdewletî ya Duhokê derxistin. Me di vê festîwalê de li gel viyan mayî hevdîtinek pêkanî. Ji çirûska çavê xuya bû ku gelek kêfxweş e. Ji ber ku wê bixwe ev festîwal demizrandiye. Niha bûye yek ji girîngtirîn festîwalên navdewletî û li cîhana sînemayê deng vedaye. Rola ku sînema dibînî, ji rola hemî hunermendên dîmestir e. Bi dirêjiya dîroka xwe hîç hunerek hindî sînemayê nebûye derbira rasteqîneya jiyan. تأثیرەوەی gelek mezin e ji ber ku ya herî giring ew ku sînemakarê Kurd hevdû dibînin û karê hevdû dibînin û biryara didin ku pêk ve kar bikin yani di filmê we da yan jî di mêvana da an jî filma da ez ê bînim wan karaktera wan şexsiyeta ê ku di çîroka min da hene yan jî kamîrevan yan jî mûzik yan jî her harîkariyek ji ber ku sînema ne weke hunerekê diye yani tu dişey bi tenê serê xwe mûzîkekê çêkî tu dişey tablûyekê hunerî çêkî tu karî şanûyekê çêkî tu derhêner jî bî û nivêser jî bî û li sigvan jî bî ama di sînemayê da grupê gelekê profesyonal lazim in û bi sporiyên cuda lazim in ji ber wê ev fîstevala we dikin ew bir sporiye hemû bên hevdû bibînin giringiya herî mezintir jî ew e ku tu bajêrê xwe deye niyasîn bû cîhanê yadî ew e ku tu xelkê bajêrê xwe înî filma nîşawan didî rewşenbîriyek peyda dibît zanistek peyda dibît yani
خود وی دمیدا کو شر دورمان دوره کردستانه هیا او شروان یان جی پیشمرگه ایکوب تونگا خو بروانیش کردستانه دیکن ام جی کامیرای خو بروانیش چاندا خو دیکن این زمان خو دیکن این هبونا خو دیکن حسن لافورا مامينا بركة مرة ديار بخرة لگور گلک در هنرین کرد سرسببا گشتدانا سینمای کردی بربلابونا تکنولوژیا دیجیتال و بسردجی قدخین لسر زمان کردی هاتنا راکرن لیویان مایی وصانا فکره آنها سر هندی کو دیجیتال هیا و اچ دی هیا و تکنیک گله پیش کردیه لی هندی ولات هنه دولت انجی اما نشین وکی کردان که فیلمات چیکن از بیجم د کلتور کردی دا د چاندا کردواری دا چیروک و چیوانو گله هنه کردو طبیعت کردوی دا گلک حش چیروکا دیکد دوان چیروکا دا وصفه که وینهی هبوه پشتیش یه سرحلدان کردا گلک کسر بومت چه بونه گلک داغباری مخواستی او کرکتره ایگو دیروکا مدانه بینه ناس کرن بلی هنگیجی کرد دناف جهان دا گلک جارا مخابن و که ملت که هیجار هاتن نیاسین کرداد ویدن ایدی درباز ببن جوی مرحله سینما جی و که گل کاریدی کردا پینگاو هاویدن کرد جبرکو بلاف بونه جهانه شیان گلک بسپورین جدا پیدا بکن شهرزا ببن و خونکا گلکا شیرین هیا اونجی خونه آزادیه جبو آزادی خو هر تشتی دیگن سینما جی بشه که جوی خباتا من لالیگانی و چند تنه رشتوه؟ که آقا جان 35 کس ما گیراو 35 کس؟ وی ولی انفعال بله انفعال لما قام السلو قاسي وقت بدابنه فرمي خزبه كان اما وقاتك كيا وقاتك كم شهر كس هيا من ازانيه تراژدی آنجی چیروکن تراژیک دی سینمایا کردی ده ببینه به جهکی گرنگ دگرن. دما هیوی ما آو و آو دچن هر دم جنک پیدا دکه کو امزو خوشباندورا بویره که دل سوش خلاص بکن و ورن سر حمده خواه. اف خمروینا جیانا ما آن دیامه، آن پیرکامه، آنجی خوشکامه. خمروینا سینمایا کردی جی متاویانه. تاوی افقاس فیلمین میران این دجوار به هیوی و دل سوش پیدویا ما به فیلمین ویان مایی جی هیه. جبر کو هر دم ده هر روشه ده ویان مایی به فیلمین خو نشانی مدیده کو هیویک هیه. هیوی تجار به تمامی تک ناچه. آنها وگاوه لروجاوای کردستانه استرانگوتنینوانا یعنی به هزاران شهید دان. انا به شهید جبر به پیوی نزانم چما از حسکم بشم جانگورین آزادیه. لبله استرانینوان نه هیجار کن. نه هیلالا اما خالی سرا چپ سر مهاتیه استرانینوان پرورن و گوونده او گوونده دوله لیدن. از بجم سینما ما جیگره که وصابید. ادی بس ام هیجار بین بس دل خلکی بمبشاوتید جبر کو تزانید شما از بجم کارساته و در دو جان ملت کرد چندی مزن بن هندی عشق ما بو آزادی مزنینن عشق ما بو آزادی مصره هندی دو جمله ما درندو دجوار بید برخوادانا ما مزن تره و سینما جی هدی خود گوهری سینما کردی فیلم مبخواهنه فیلم دوست جوانیا کردستانی دیار بویا جوانیا جنا کرد دیار بویا و خوشگبونا دیار بویا و اوینیا جوانو سرداستان این کوین چیروکین کوین استران این کوین دلایل و دلیل کردی سر اوینه چواجنا کرد آزاد بویا بگردن آخوی آزاد بسکی خوی خناکری به میاتی آخو و اوین آخو استرانا دبیجی لاوکا حیرانو بلاوکی خود دبیجی گره که افراستیه بیده داره ایدی تمام بس همین هزا خواب داینه که داگیر کریمه چند ظالمه خود داگیر کریمه بو همین جهان خدای نیاسین چندی ظالم و پیسه لیبله هم گره که کردستان خواب داینه نیاسین که هم چند برخواد داین که هم چند هیجانه که کلتورا ما چند رنگین و دولمنده کردستان سنور و آلا و زمان و کلتوری خوی هیا کردستان الیره بوز کردستان لسر نقشه کنه نسراوه
کەرەمکە شبا چه سنوورە کوردستان نەدیارە؟ کوردستان پەیڤەکە هێنکە و حەسرەتا مەیە 4 پارچەیە ئەم هەر و هەر ناوێ دووبارە دکن لێ دیسەژی ئەم ناوەستن ji 4 parçeyên Kurdistanê derhinerên Kurd bi filîmên xwe û bi pêwendiyên xwe li gel derhinerên din kirine ku ev hesreta dilê me qenebê piçekî kêm bibe. Hizirke wekî eskerê Saddam tu birayete hûn her tukê girtîn û destewê girê dan û hûn tîne vê qelعê ve cihestûn kelê û du birayete ben pêş çavê te remîken. Hesta te dê çi bî tu dê çikê wê bavkî? بجيت كردستان بمريد بعث از دبیجم هنرمند کردستانی بگشتی و تایبت سینمای او سنور راکرینه او سنور راکرینه جبرکو لهر 4 parça film den çekirin dervey Kürdistanê jî film den çekirin û bi xêravan sinem yani festivalê sînemayê li Ewropa jî çêbûne Kurdî taybet Kurdî Kurda hevdû dîtiye ji ber hinde têkelbûnek çêbûye yani di filmê min da 4 parça bejdar bûne wekî ekter û weke devûk weke ziman jî hatiye bikarînan diyek filmda hemî hatiye bikarînan yani ew sinûr me rakirine ez bawer nakim em mabûne bin tesîra dagîrkerên xwe ve em hindekî azadtir xebatê dikeyn anihe. مەش gelek derhineran pirsî gelo dê problemên sînemaya Kurdî çavabên çareser kirin. Ji wan derhineran ya ku pêşnaziyên herî maqûl ji me re rêz kir Viyan Mayî xanin bû. Derhinera dilsoz Viyan Mayî hem wek jinekê hem jî wek aktivîsteka mafên jinan her dem bi vê meselê re rûbirû maye. Viyan Mayî ji bo pirsa sînemaya Kurdî heye an nîne ji me re bersiveke pir zelal dide. Ez sala 2009 li bajêrê Malmû welatê Swêdê bejdar bûm festivaleka cîhanî ya jinan ya filmên jinan International Women Film Festival bi navê Kurdistanê û bi cilê xwe Kurdî jî û bi zimanê xwe Kurdî jî û filma Kurdî çawa nîne filmsazên me li hemî cîhanê diyar kiriye ev filmê Kurdî ye Kurdish film Festival çawa nîne heye ama em çên bêjîn nerê xistiye ew tiştekê diye yani zimanê Kurdî tune zimanê Kurdî heye لە هێشتا me zimaneke standard nîne ku hemî yek pertûk pê binivêsin têdigehê çawa em dixwazin zimanê me jî ji bo nivêsînê ne ji axiftinê lê bo nivêsînê bibe yek da ku gelek asan bît em communication peywendî gel hevdû bikîn û sînema jî yani nasnameya xwe hebîtin û înstitûya filmê Kurdî hebîtin û rêkûpêkî hebîtin belkî yani rêxistinek lazim e ama heye